أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيب إجول بتدو بتدر بالإسلام باوين يتدي الله سبحانه وتعالى دعانو نلا مكون صلى الله عليه وسلم كانكو يبينغور مكو ننفو إسحابا بمكو بنفو إكالا جوكو laawol ɓeɗo yo Allah waɗu en e maɓɓe. Haray ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles woni ko salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗa on waɗa kala heɗitiɗo nde yewtere ɗo o naftori o senditi nde yewtere ɗo kadi o weltori yewtere nde jaaɗo e aden aljanna mi toriki Allah yo Allah ittan mo ande simo jogi mi toriki Allah simo nawni ma o nawnira yo Allah sellinan mo si tawi ko marɗo yo Allah on ɓeydan mo waɗa barki sai ko mo jogaki yo Allah on okkormo si tawi ko mayraɗo mi toriki Allah yo Allah yafana mo fatiɓe makko ɓen mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah duminan mo cellal okkalan okka mo battane moƴƴo. Musidɓe julɓe tedduɓe musidɗo mon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on kadi mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala nde jumare hande ɗo yo Allah newnan e wawe juulugol nde jumare ɗo okka en kala moƴƴere ko woni e nde ɗo mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on ɗi sonjaji e soholaji ko woni ka meɗen ala oɗo ittude ɗi si wona Allah o yoni ittowo yo Allah on ittan en mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala ka jullo toña e hoore aduna on fop yo Allah on jonnitumo gonga makko on mi toriki Allah yo Allah fooli l'islam innahu waliyu zalika wal qadiru alayh. Musidɓe julɓe tedduɓe yewtere raɓɓiɗu nde e jeyande e makuje nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓurnaɗo tagefo ngo wasiye ɓurɗo mawnude ka tariha wasiyeji ɗin fop nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nyande go hiɓe tolodi e sahabaɓe maɓɓe ɓen ɓe maaki ko hombo ƴettantalan ɗi konguɗi ɗo o gollitira ɗi ma o jannoya ɗi kala wawayɗo gollitirde ɗi ko hombo ƴettata ɗi e juuɗe am min Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o gollitira ɗi si o gollitirtaɗi o jannoya ɗi gollitirayɗo ɗi tawi sahabaɓe hiɓe ɗuuɗi on sayi sayyidna aba hurayra radiyallahu anhu o inni anara ya rasulallah min mi ƴetti engagement mi gollitirayɗi mi janno yeyɗi kadi kala gollitiro yeyɗi on sayne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ƴetti sokeho maɓɓe ngon ɓe jogiti jungo aba hurayra ngon ɓe wasiyimo piiji 5 ɗi wasiyeji ɗo non 5 ɓe inni wo ko a'azam wasiyatin fit tarikh ko wasiye ɓurɗo mawnude on e tariha fo ko honɗi woni ɗi wasiyeji ɗo 5 go'o ɓe inni wo ittaqil maharim rento e piiji harmuɗi ɗin takun a abadan nasi a wonay ɓurɗo rewde yimɓe ɓen fop Allah subhanahu wa ta'ala sa rentike ko Allah harmini kon hara yimɓe ɓen fop ko am ɓuri rewgol mo harmuɗi ɗin ɗi kontatake ko honɗum no wiyete bakkatu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alayhi nnas ko wiyete ko boni ko wiyete bone ko kala konko suuɗuɗa ka wonkima hara a falaka yo goɗɗo andu hara si goɗɗo andi wonante hersa e wirtere wo haray ɗum ɗon konko suuɗuɗa ɗon koko boni wasiye arano on ni rento e piiji harmuɗɗin haray ka an ɓuri yimɓe ɓen foppu dewal woni go'o
ɗiɗi on ko honɗum warda bima qasama Allahu lak takun aghna nnasi weltor yondinor ko Allah arsiku ma kon a wonay ko an ɓuri alɗude e yimɓe ɓen fopp hande kadi sa weltori ko Allah subhanahu wa ta'ala arsiku ma kon a yondinori ɗum ɗon ɗuuɗiwo fanɗiwo weliwo haaɗiwo lammiwo riggiwo yondinora ɗum ɗon anda ko ɗum ɗon woni ko Allah subhanahu wa ta'ala on arsiku ma hara yimɓe ɓen fopp ko an ɓuri wonde patron kono ayiye goɗɗo hande himo maapi ɓuri ko o heɓata kon himo faala ɓuri ko Allah subhanahu wa ta'ala on windanimo kon musidɓe julɓe tedduɓe ko ko wiyete arsike ɗum koye juuɗe Allah woni o arsike kadi kaka kammu woni Allah indi wa fi samai rizqukum wa ma tu'adun kaka kammu ga woni arsike moɗon on e kala konko anduɗon hiɗon foda bani adama on ko wodanimo ko ƴettugol sababuji ɗi wakkilo kono ko yeru ko Allah windi ko woni ko on tigi hendoto iɗen andi ɗum ñande goɗɗo o heɓi balɗe 190 ka nder reedu yumma makko Allah winday ɗon piiji 4 no tawa e ɗi windeteɗi ɗon 4 arsike ma on himo ɗuuɗi ma himo fanɗi himo weli ma himo haaɗi mo lammi mo reggi ko winda ɗon kon ko wuruɗa wo ko wuruɗa a wawa heɓugol ɓuri ɗum ɗon jon non bani adam surtout wano enen arduɓe occident ga goɗɗo aray ga sonja hoore muɗum ɗaɓɓira no dagori ɗaɓɓira no harmiri koye wonu tun kaari kadi heɓi ko wakkiliɗa o ko wakkiliɗa ko yeru ko Allah windan ma ko woni ko heɓata ɗiɗaɓum ɗum kadi yondinor ko o jonnu ma kon telen ka aduna wona ya tiggito ɓurɓe maɓen ko ya ndaru ɓe ɓurɗa ɓen ka bange aduna amma noon ka bange diina ka bange laakara ko ya tiggito ɓurɓe maɓen ndaari kaari hunjike qur'an ndaari kaari no wawi yewtere ndaari kaari jo immuto o juula jemma ndaari kaari jo fuggata wakutuji ɗin ka juulirde ndaari goɗɗo no tinnori e jangugol qur'an ndaari no sonnajo ƴettiri coñci l'islam ndaari no o woni ne'irde fayɓe muɗum ndaari o fina no dawa naɓa fayɓe mum fiyoɓe hunjoyo deftere Allah ɗiɗo ko ya comparo e ɓurɓe maɓen fi an kadi ya hewtuɓe koto wona ya innu few oɗo darni étage 2 dal 3 dal min kadi mi darnay o hajjino yumma mum e baabe muɗum e esraɓe muɗum few min kadi ko beɓe yaha hara arsikeji mon ɗen ɗi fotata o soodi 4x4 oɗo soodi raf4 oɗo sootiɗo wuber soodi min kadi ko be mi heɓa ɗum ɗon la ɗum ɗon sella haray ka diina bani adama on yondinor ko Allah jonnu ma kon wata hulu kadi fi ko yowndiri fi arsike hulu si tawi hiɗa rewde Allah amma arsike Allah on Allah himo yiɗi en o tagata en o akkitira en ninani kanko jeyi en himo yiɗi en jon non ɓayo tagima tum wano andirɗa non a heɓata goɗɗum ɗala ɓiɗɗo ma on ko noon kadi Allah subhanahu wa ta'ala ko mari ko wona ko lannata o jogotako ɗum ɗon fop o sonje jiyaɓe makko ɓe kono noon Allah subhanahu wa ta'ala mo inni ka deftere makko e suratu shura walaw basata Allahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha si tawi Allah yanyanno jiyaɓe makko ɓen arsike on yanyi ha ɗuuɗi woɓɓe gono ton ɓe bewayno ka hoore leydi woko woni tun himo jonnude en yeru embere ko muyi kon woɓɓe gono ton si tawi tun jawdi nin ɗuuɗi ɓen immotako e juulugol subaka si tawi goɗɗo ayi mo wakkiliɗo fodde kaydi heɓaki ñande kaydi heɓi o haray programme ji ɗin ɗoytike o wakkiloto ɗo ha fodde contrat heɓaki si contrat heɓi keɗo o fuɗɗoto landade joni noon kamen gollata ton haray men wawata juulugol hari noon o ko juulaynoɗo waktuji ɗin jowi noon fop majji e leere joni noon o fuɗɗike landude patron on jaɓata patron mo torinoɗa on yo okkore kaydi o okkorima a yeggiti fi makko patron mo torinoɗa on yo okkore ka golloya o okkorima ka golla joni a yeggiti fi makko patron ma ɗiɗaɓo on ɓuri hande kadi patron ma ara noon hande kadi haray koye wattan hakkil moƴƴa noon mo be men koyo eto jente moƴƴa musidɓe julɓe tedduɓe
ko ya eto ha golle maɗen anda hiɗa mari julde, wona ya eto ha julde maɗen anda heɓi golle. Si golle maɗen andi hiɗa mari julde, golle maɗen an pesatama a julugol. Kono sa itike ha julde maɗen andi a heɓi golle, haray hande ko ler mo falata a o julata. Wallahi summa wallahi nde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe landano golleji ɗin fop ko honnum Allah ɓuri yiɗude, wallahi ko ɓe makuno ko julugol waktu on e lere makko. Wallahi musidɓe julɓe tedduɓe, min o wonɗo e wolde ɗo yonon ɓe jentiɓe lange jentoytoɓe lam, en fop meɗen nyande go nyalande aray hara en fop men en laatike fureji. Hara hay goto e meɗen wodaka e hoore o aduna, hara en fop meɗen en yehi. Ko Allah adato en landi to yede nden nyande ko nde julde meɗen. Awwalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawma al-qiyamati as-salah. Jiyangel ngel ko adate o darno yede yawma al-qiyama ko nde julde. Nde julde non kala anduɗon farilla farlaɗo e hoore nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, kaka hoore ley ɗo Jibril addi farle e hoore nelaɗo si wona julde nden. Julde nden ko nde farla kaka kammu jeɗɗaɓo dow sabu teddugol mayre. Neɗɗo si himo juulude, himo tabiti e hoore julde nden, ko o ɓoyli wo ko o ɓoyli bi isnillahi, sabu julde nden nyande go o accitay. Tabiten e julde nden yo Allah tabintin en e julde nden. Mawɓe meɗen hari sa fokkiti yaltugol yahugol ɗaɓɓere, yo Allah yaafo mawɓe meɗen, yaafo mawɓe Fuuta Jallo, ko ɓe innayno awa si tawi dow a juulata, haray tigi tigi min hay so tawi a neldaarilal goɗɗum. Ɗo wonno diina al-Islamu. Ko woni hakkunde julɗo e mo wona julɗo ko julde nden. Neɗɗo so juulata tun haray o yeddi. Yon non warda bima qasama Allahu laka takun aghna nnasi. Yondinor konko Allah subhanahu wa ta'ala arsiko ma, a wonay ɓurɗo e alɗude e yimɓe ɓen. Mawɓen ɓe makay mo beyo honno gurum mum kun ka kun huɓata ɗon. Ɓe maka kadi hon ɗon sa inni a moroto ɗi gore ma moori on fotata sokundu, haray ɓuri hoore naati. Ta Allah yo Allah danden e natude ɗin ɗon. Tati on e wasiyeji ɗin ɓe inni wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Wo moƴƴo dey e kawtal mangal. O sa moƴƴike e kawtal mangal haray a woni aden gomɗinɗo. A wi ko woni haray ko wiyete ko mumini. Tentini non ene wonɓe wurude Europe Occident ga fu en général. Hiɗen kawtidi e ɓe wona julɓe. Hiɗen hani moƴƴade e maɓɓe, hattirde e moƴƴagol. Ɓe woni julɓe, ɓe wona julɓe, koye moƴƴo e maɓɓe. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki kala e moɗon laatiɗo himo gomɗini Allah, gomɗini nyalande sakkitinde yo moƴƴo e kawtal makko, kawtal ngal no ngal woniri o. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki Jibril serari himo wasiyoɓe, himo rentinaɓe fi kawtal ha ɓe sikki si tawi tumɓe maayi kawtal ngal ronayɓe. Hakke ko tawata goɗɗo no hani jonnitude kawtal muɗum. Kawtal non hino jogi noneji tati, fasonji tati. No wodi kawtal go hara ko haqqe goto joganiɗamo. No wodi kawtal ma go hara ko haqqeji ɗiɗi joganiɗamo. No wodi kawtal go hara ko haqqeji tati woni ko joganiɗamo. Ko hombo woni kawtal jo tawata ko haqqeji tati joganiɗamo. Ko si a kawtiri e julɗo, hara kadi ko on enɗan kadi ko on ronindirayɓe. Ɗon a jonnitay mo haqqe kawtal ngal, jonnita mo haqqe julɗo yagal ngal, jonnita mo haqqe enɗan ɗan. Oɗo ko ɗi tati ko on fami. Kawtal mo joganiɗa haqqeji ɗiɗi, ko si a kawtidi e julɗo kono hara on kafa enɗan. Ɗon a jonnitay mo haqqe kawtal ngal, jonnita mo kadi haqqe diina kan. Sa kawtidi e goɗɗo hara wona on enɗan, wona o julɗo, ɗon ko jonnitatamo ko haqqe kawtal ngal pet, ko haqqe ngotu woni hakkundeji moɗon. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nyande go hiɓe tooli ɓe feƴƴini fure feƴƴi. Sahabaɓe fo wowli o fure ko moƴƴi. O no horayno, o no juulayno, o no hajjayno, o no zakkayno, o no jantotono inde Allah. Ala ko ɓe wolari e hoore makko e moƴƴi ɗin. Kono
ɓe inni kono ono lorrayno kawtal makko ngal. Himo heewno lorrugol kawtal makko. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wajabat wajabat wajabat. Waɗɗike ɓe feƴƴarɗo. ɓe feƴƴinoy fure goo kadi. ɓe inni emba neɗɗo moƴƴinoɗo e kawtal muɗum maayi ɗo. Emba ono moƴƴino e kawtal mum. Emba ono randaynoɓe service. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki wajabat wajabat wajabat. Waɗɗike. On sey sahabaɓe landiɓe eyo Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Oɗa men wowli hoore makko ko moƴƴi, ayni wajabat. Oɗa men sifike hoore makko ko boni, ayni wajabat. ɓe inni o mo innuɗon ɗa hino juula hoora hajja zakka kono mo lorrayno kawtal ngal waɗɗanike mo yiite. Fii honɗum ko waɗi e moƴƴireji kon fof sabu haqqeji kawtal makko ngal fof ko ɗon yaroyta o tawoyte wiyete ɓen almuflis. O mo mantuɗon ɗa moƴƴotonoɗo e kawtal muɗum oɗo kadi waɗɗanike mo aljanna sabu ɗenɗe ɗen ko ɗen ɗon woni karami malaikaɓe ɓe. Allah dandu en bonagol e kawtal foti ko julɗo, foti wona julɗo, foti ko en enɗam, foti hara kadi hina en enɗam. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki kadi nayi wasiye nayaɓo wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik. Yiɗa yimɓe ɓen fof konko yiɗanɗa hoorema. Wosa waɗi ɗum ɗo takun musliman, haray a woni julɗo tigi. ɓe firiri o hadis ɗo nokkugo la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Wo goto e moɗon gomɗinta gomɗinal sellungal tibbungal ha tuma nde o yiɗani musidɓe makko julɓe ɓen konko o yiɗani hoore makko. Momen ɓen ɓe makay ko a junjata kon ka temme ma wata junju e temme goɗɗo. Ko yiɗanɗa hoore makon yiɗan ɗum musidɓe ma julɓe luttuɓen fopp kadi. Ko faalaɗa heɓugol kon faale yo yimɓe ɓen heɓu ɗum. Ko faalaɗa yo hewta ɓeygure ma yo ɓeygure ma heɓu, yiɗan ɗum kadi julɓe musidɓe ma ɓe. Kala ko anduɗa a faalaka hewte, a faalaka hewta ɓeygure ma e ɓiɓɓe ma fof, wata yeloyo ɗum ɗon hewtu ɓeygure goɗɗo. Fi honɗum noon wattaden hakkil moƴƴa musidɓe julɓe tedduɓe. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo du'a musidɗo ma ko du'antoɗamo e ɓaawo makko ko jabotoɗo. Joni noon sa toranike musidɗo ma, Allah ittay malakajo o adda ha fewno ma. O inna walaka mislu zalik. No wodanma an kadi sifa konko toraniɗa musidɗo ma on e ɓaawo makko. Si tawi noon hara koko toraniɗamo konko boni, hara a tori e hoore makko, andu no wodanma an kadi sifa muɗum. Hino gasa ko du'a ma on si ruttete, kono du'a malaika ka ruttatake. Jon noon konko wolla ɗon, yo Allah waɗu kaarijo ɗum ɗo, yo Allah waɗu mo ɗum ɗo, yo Allah waɗu ɓiɓɓe makko ɗum ɗo, yo Allah waɗu ɗum ɗo, yo Allah perdinmo, yo Allah nawninmo, yo Allah waɗu ɗum ɗo. Haraɗi fuu ko piiji bonɗi, malaikajo innay awa an kadi no wodanma sifa konko toraniɗamo ɗon, ko imma ajilan aw ajilan. Ko neɓa ma yawa artay e hoorema, ma artay e ɓiɓɓe ma, artay ɓeygure ma, ha ya hay ha hewtoya tanira e ma. Kono artante an kadi ka tawata ka mettay ma si heɓi on non on bone ɗon. Haray wattanen hakkil moƴƴa musidɓe julɓe tedduɓe, ko torotoɗen kon e ko tororten non e hoore musidɓe meɗen toranoɗen ɓe ko moƴƴi. No woodi karamokoɓe feƴƴunoɓe, kamɓe si ɓe faalanoma ni goɗɗum yo ɓe heɓu maka ɓeygure maɓɓe ko musidɓe maɓɓe ɓen ɓe torantono. Ɓe inna Allah dandu kaarijo, Allah sellin kaarijo, Allah fewnu kaarijo, Allah ɓeydan kaarijo jawdi makko nin. Kaarijo o jogaki, Allah okkormo jawdi. Kaarijo no joga jonnitumo hoore makko. Kaarijo no nawni, Allah sellinmo. Ɓe toro ɗum ɗo fuu, malaikajo inna an kadi no wodanma sifa konko toraniɗa musidɗo ma. Nden moƴƴere ɗo fopp nde artana hoore maɓɓe. Ndaari no ɓiɓɓe kaari feewiri, Allah fewnan ɓiɓɓe kaari. Hiɓe ɓoyli, Allah fewnuɓe. Ɓe ala jangude, Allah waɗuɓe gandeɗuɓe, hunjiɓe Qur'ane e sunna. Allah waɗaɓe kadi ardotoɓe ka diina kadi e ka dawla. Sa waɗi ɗum ɗo, malaikajo ruttay inna an kadi hino wodanma
sifa konko toraniɗa on musidɗo maɗo. On ɗo wonno wasiye nayaɓo on e wasiyeji ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama woni ko jonnuno o sahabajo ɗo. Wasiye jowaɓo on e sakkitoro on ɓe inni wala tukthiru dahik, wata ɗuɗɗinde jala kankita, fa inna kathratu dahik tumitul qalb. No ɗuɗɗingol jalugol kal kankita wo andu ɗum ko waray ɗum ɓernde nden. Ayyey sonnajo ma duhiɗo tigi hino jala hara so fuɗɗike jalde ley wonɗo 3e étage hara hino jenti. Yimɓe fo inda ko kaarijo ni. Wo awa deyta ɗuɗɗin jalugol goɗɗo jalay kono nayo ɗuɗɗin fi honɗum si o ɗuɗɗini jala kankita ɗuɗɗin gongol wo ɗum ko waray ɗum ɓernde. Haray koye wattan hakkil moɓɓe musidɓe jelɓe tedduɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hiɓe hewno mosugol, hiɓe jalayno tigi wonde hiɓe jalayno ha ƴakkirɗe maɓɓe ɗe yaltita, kono wona sono ɓe, wona yo onti wowanowa sheytane. Hara si jaliɗo kankan on ɗo hara hay wonɓe ley nanay, ɗum ɗon na jikku julɗo. Jala ha uddita hunduko few hara hiɗa renti nder hunduko boko ba fu, siga ɗum ɗon hina ko laba, na jikku labaɗo, wona mbadi labandi. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɗi wasiyoji ɗo joyi, ɗi kongoɗi ɗo joyi ɓe innuno ko hombo ƴettataɗi e juuɗe maɓɓe o gollitiraɗi, ma so o gollitirtaɗi o andinoyaɗi kala gollitoroyayɗi. Aba Hurayra inni ko kamɓe ɓe ƴetti e ɗiɗo e juuɗe nelaɗo ɓe gollitiriɗi, enen kadi ɓe andini en ɗi, enen kadi etoɗen gollitiren ɗi, andinoyenɗi kadi kala gollitoroyayɗi ɗi. Mi fillitoɗi ka résumé wo rento e ko harmi kon a wonay ɓurɗo rewde yimɓe ɓen foppo Allah. Wo ɗiɗi on yondinor yero arsike ko Allah arsiko ma kon a wonay ɓurɗo alɗude e yimɓe ɓen foppo. Wo haray tati on wo haray ko ya moƴƴo e kawtal mangal, andu haray a woni aden gomɗinɗo. Nayi on yiɗa yimɓe ɓen fo konko yiɗanɗa hoorema, haray a woni julɗo haqqan. Jowi on wata hebbin jala kankita, sabu hebbingol jala kankita ko waray ɗum ɓernde. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah wurno ɓerɗe men ɗen nyande ɓerɗe mayata. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on kala yiwɗo nde yewtere ɗo o feƴƴiniri nde liwajihillah, yo Allah newnan mo wawa gollitirde ɗiɗo, yo Allah hoɗindinoymo e ɓurnaɗo tagefo ngon ka jannatul firdausil a'la. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafo en bakkatuji meɗen jani ɗin e tosoki e suuɗiɗi e feeñuɗi ɗi anduɗen fi muɗum e ɗen anda fi muɗum. Yo Allah yaafo mawɓe meɗen jibinɓen e nder l'islam ne iri e l'islam fatiɓɓen fo yo Allah okkoɓe aljanna yeru luttuɓe e hoore gurdam. Yo Allah hon ɓoynidu en e maɓɓe enen wo kamɓe wo e dendagal julɓe ɓen fop, yo Allah okku en battane moƴƴo. Ko wonno ka radio ɗo ka Facebook laawol kisal ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okku en timmode labande, nyande ɗi wonkiji yaltata ka ɓalli meɗen yo ɗi yaltir kalimatu tawhid la ilaha illallahu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.